أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته musidɓe julɓe tedduɓe teddirɓe diina l'islam kala ka wowɗo wonde hoore adna allah fof en fotti hannde kadi ka duɗal meɗen ɗo ahlu sunna wal jamaa e nder Bruxelles inchallahu ka duɗal meɗen ɗo ka Alluwal Suumayee e nder hitande 2020 ka page meɗen Facebook laawolkisal yo allah hissingan hisna fop hande hara inchallahu yewtere meɗen nde retardi moƴƴa noon haray tigi tigi on meɗen yaafini kadi haray ko woni hikkade ɗon kadi min salmini on fuu moɗon min landike on si tawi hara laylatul qadri on feƴƴino e jam si allah newnan non on fof wawɗon wurnitugol o jemma ɗaɓɓaɗo yo allah taw ɗum yo allah taw kadi hara en foppu meɗen kala ka waɗira hara lawke e jemma ɗaɓɓaɗon mi turike rabbul ibadu on ko juuluɓe ko janguɓe ko jantiɓe inde allah ko ittuɓe sadaka findini fayɓe findini sonnaɓe ma findini modiɓɓe mo be kum waɗi kon ɗuuɗi fanɗi e nder o jemma ɗo yo allah taw allah jaɓanimo okkimo baraji ɓuri rewɗo allah e nder duuɓi 83 musidɓe julɓe tedduɓe o jemma feƴƴuɗo ɗo jemma laylatul qadri sabu ko o teddi kon yo allah o dikkin kala nawnuɗo sabu teddugol o jemma ɗo yo allah okkor kala mo jogaaki sabu teddugol o jemma ɗo yo allah ɓeydan kala jogiiɗo sabu teddugol o jemma ɗo yo allah yaafu kala mo mawɗo muɗum faati sabu teddugol o jemma wiyeteɗo jemma laylatul qadri ko kanko allah andi ko fi honnugo teddinari on yo allah hon teddin ɓeydana ngol leñol teddungal aduna e lakara mi torike rabbul ibadi on sabu teddugol o jemma ɗo yo allah teddinir en jonnugol e laamu ka leydi meɗen mi torike rabbul ibadu mi torramo inɗe makko ɗen e sifaji makko ɗin fop sabu teddugol o jemma feƴƴuɗo ɗo jemma laylatul qadri yo allah solnan ɓiɓɓe lagine ittanaɓe sonja e ande e nawnaji e probléme ji e wargo yo allah okku en deƴere e ɓuttu e nema e newende ka leydi meɗen lagine ya rabbal alamin hara wawa yonde ɓiɓɓe lagine ɓen fop e kala kawtal ɓe maɓɓe musidɓe julɓe tedduɓe ɓawo ɗum ɗo yewtere annen ko honɗum yewteteɗo koko raɓɓiɗi fi honɗum mi leeti moƴƴa ko andugol si tawi on layli e jam yo allah taw hara on layli e jam hara allah jaɓani on kadi ko laylakon kala dewe ko waɗako ko hikkiɗo musidɓe julɓe tedduɓe moƴƴere nden nde lannari goyi wona fi laylama hanki holli Suumayee yahi haray nayon waɗu ko mene yette jalloɓe min watta kon innugol ɗe balɗe luttuɗe ko balɗe mayɗe ɗenni hande kadi no ñallal hal gotal ma yaari goyi ma yaari kisa ko yen ɓeydo noon wakkilagol dadito kadi fiyon ɗum fewon ɗo haray ronkama moƴƴere nden ko fewno ɗo ɓuri ɗuɗude ɗon andi noon nelaɗo ino woyon ɗaɓɓu laylatul qadri on ka fuujuɗe ɗen les nombres impairs du dernier jour du ramadan haray ɗe lannari goyi haray 29 on kadi haray hino ton haray hande ko nogay e jeɗɗi janggo ko nogay e jeetati ko yen ɓeydu haɓɓitade dadito kadi ɓuri ko waɗɗen hanki kon waɗen ɗe balɗe ɗo no taway ko waɗeten ɗum ɗon mi du'ano hombo kala ninirawo e bandirawo e baabirawo e sagata e gorejo e miñirawo waɗuɗo mbuɗu goto fi juulirde meɗen nde masjidu ibadurrahmani lakin mo be yeru ko waɗi kon mi toriki allah yo allah sowanmo cowalle ko anni yi o waɗi kon yo allah natinanmo annuye makko on mi toriki allah o waɗiri fi suudu allah yo allah yoɓumo hara koko ɓuri moƴƴude e joddi hara ɗum allah waɗari ɗum si wona naata e aljanna jawle ɗen ari moƴƴa addirɓe ka compte addirɓe western union addirɓe riya addirɓe monogram woɓɓe hayme wawari ɓe nodditude on fop moɗon ko allah waɗanɗo yo allahu on noddoy o ñande aljanna natete ya rabbal alamin joni noon haray ka woni hikkade ɗon inchallah jama buy haray sonjike fi addugol jawle ɗen ko honɗum hande kadi joni men faala ko waɗugol représentant hande kadi e nokkeli ɗin fo point de repère hara tawata on tigi ala e yangade ala yoɓude buy kadi riya ma western union ma monogram fi addugol woɓɓe no kutude ɗum ha 10 euro 15 euro ha 35 euro no kutude ɓe haray fi wawgol ngol addugol ko adi kon taw mi mara joddi
responsable ɓe juulirde mara joddi ko yoɓa on kono Allah kanko himo mari ko kanko ini yarzugu man yasha'u bi gayri hisab himo arsika kala on mo yiɗi ko alda wo e eta eɓɓa ko alda wo e hasibore yo Allah arsiko on kala ko faala ɗon e moƴƴereji aduna e lakara woɓɓe addiga hara ko fi mawɓe mum no faati yo Allah yaafoɓe woɓɓe addiga ko fi dewle maɓɓe yo Allah moƴƴin dewle ɗen woɓɓe addiga ko fi ɓiɓɓe mum no ɓoyli yo Allah hon fewnuɓe woɓɓe addiga hara ko fi faalaɓe zurriya yo Allah hon okkorɓe woɓɓe addiga ko fi faalaɓe kaydi yo Allah okkorɓe kaydiji wondu nafa e barke mo be ko addiga kon fi muɗum yo Allah yoɓmo ko ɓuri moƴƴude e joddi neñiraɓe meɗen ko addirani en telen Hollande neñiraɓe meɗen hajji Asia to telen États-Unis e groupe aji buy ɗo mi ala situde fiwata mi yejjiti woɓɓe ko on fop moɗon no gasa si yejjitay ko min wama kana rabbuka nasiya jomi ma kanko yejjitata kadi haray tigi tigi on dande faya ɗiɗo ñamminɗo nde hande haari e ɗeɗɗuɗo nde kadi hande liwki on anditani fi dina Allah kan e suudu Allah ngo yo Allah anditu fi moɗon fi duniya wal akhira joni noon musidɓe julɓe tedduɓe yeru wonirɓe ɓen fof e nder États-Unis d'Amérique on to fop olie yanga gongol haray humpodire e Elhaj Ousmane Bulliwel Brooklyn mi fillito Elhaj Ousmane Bulliwel Mamou wonɓe ɓen Brooklyn humpodire e ɓeɗo numéro maɓɓe on so waɗi 001 koddo on noon mi wowlira noon wene wonɓe gaɓen onon Amérique ton haray on faami ko honno waɗo on 347 waɗon 64 waɗon 76 121 so humpodire ɓeɗo kala ko fallo ɗon addude fi juulirde nden Bruxelles laake masjidu ibadu rahman haray jonnane en ɓe mawɓe meɗen tedduɓe ɗo inchallahu haray waway hewtugol joni noon haray buy kadi addiri e inde am min haray joni kadi si tawi mi on tigi hendaki lan yo addire inde innugol Mamadou Diallo haray numéro ɓeɗo on ko jelu so waɗi 0032 code Belgique on ko 489 33 15 19 so noddi ɓeɗo kadi inchallah siko Ria siko MoneyGram siko Western Union kala ko addirɗon haray waway hewtude ɗo ma technicien ɓe ɓen ka laawol kisal Mamadou Aliou Bari oɗo ka so noddimo ka numéro makko 0032 497 11 91 mi fillito 0032 497 11 91 Mamadou Aliou ɗo kadi on addira e inde makko inchallahu ɓay haray buy noddilan ha soñjiki alalan hendade mi watta ɗon hombo kadi Alpha Oumar Diallo on ɗo kay toujours ko technicien jon ka laawol kisal numéro makko on ko jelu ko 0032 code Belgique on 492 enen innenga 492 80 19 65 Alpha Oumar Diallo so noddimo ɗon joni o yetton ko honno inde nde woniri ka kaydi makko haran waway addirde inde makko wonande kala ɓe wawari lan hendade si tawi ko wontirɓe pari ɓen fou France on ton fou haray fiyo wonan ɓe facile si ɓe hendaki ɗi numéroji ɗo ga haray yoɓe noddu gorejo an on Cheikh Oustaz Marela anda ɗon honno Oustaz Marela Diallo wonɗon Paris ka Duɗal Argenteuil haray numéro makko on kankadi ko 0033 ɗum noon ko code France on 66 24 47 646 ko numéro Cheikh Marela on ni haray mo hendike ɓeɗo haray inchallahu o waway hewtinde ga jawle ko heɓi ton kon haray si tawi ko wontirɓe wanowa London fou ton si an tigi humpodiri e Alaji Mamoudou London anda mawɓe meɗen ɓen ko kamɓe woni ka da'awa niveau duɗe Europe ɗon kadi haray waway hewtugol ga si tawi ka bange sonnaɓe ɓen si tawi ko président on ka laawol kisal Hajja Fatoumata ñippi si tawi kadi ko Nene Isatou Diallo ɓeɗo fof kala mo jonnuɗon e maɓɓe wiwɗon haray ko fi ko arata Bruxelles haray ko fi juulirde nden laake masjidu ibadu rahman haray waway haray hewtugol komin jonnani ɗi numéroji ɗo ko fi hoya jama on haray inchallah hara jama on son jaaki haray ko feƴƴiti ɓuri ni haray si tawi ɗum ɗon feƴƴi haray mi hollay ɗo ɗuma fi compte on kaydi hun compte on c'est-à-dire hara joni so tawi kay ko faalaɓe waɗirgol ɗon virement hara ko direct haray ko kaydi hun kunni yaafo ɗon
voilà haray ko kañum ni ɗo hino ɗo adresse on complet fuu numéro compte on si tawi ko info kala faalaɗo humpitagol ko ɓuri e laaɓugol so noddi o numéro ɗo inchallah o heɓay ko laaɓi ma o nodda numéro an on si tawi ko waɗay ɗo virement ko ɓe landoto kon fop haray hino e kunkaydi on ɗo inchallah o compte ɗo ko spécial fi juulirde nden inchallah si tawi noon hino ɗo numéro goto si on tigi hendaki oɗo kadi no wawi wadde numéro an on kadi on ɗon kadi wawa lan hendade mo wonɗon noddirde on 0032 494 13 64 57 haray ɗiɗo inchallahu haray ko fi référence on fi wonande kala faalaɓe wallitade kadi haray inchallah si ɗum ɗon feƴƴi haray inchallahu yewtere nden hande ko ɗo woni ko nde daroto hande ko min arno ko fi du'anagol on weltano on jarna on sanna on salmina on kadi anda so tawi layla on feƴƴi e jaam e waɗangol ɗon du'a kadi spécial fi ko tambiti ɗon kon jawdi buyi naati kono haray ɗen hatojini kadi han joni fi buyi kadi mi fillito si tawi ko ɓe howa wari horugol ɓen si ɓe itti si ɓe eti haray juulirde no hatojini e muɗum siko ittuɓe zakka jawdi muɗum ndin haray inchallah ɗen jogui tampuɓe ha kono haray juulirde kadi no hatojini e muɗum fi honɗum fewno ɗo koko luwa si tawi no inna ɗon ñawliɓe fewno ɗo yehi ha koko ñawla wal muallafatu ɓurwa fir rigabi ɓeɗo fof haray ɗo natori nder ton ko Allah ka wiide ko fi sabilillahi on leyto kadi ɗon kadi haray juulirden haray hino natori ɗon si tawi ko ittuɓe zakka jawle muɗum ɗen kadi haray ɓen kadi hino wawi hewtingol kadi si tawi kadi ko muudoji ɗin haray fappu kadi haray hewtay mi darnira yewtere nden si tawi kadi ko faalaɗo jonnede muudo on yo ar o windo soit e kalaken ɗo e juuɗe amen ɗo ma o yaha masjidu bilal rue de la poste numéro 226 jongandema 16h ñande ɓe ñande ha e 20h haray tigi tigi on no woodi winda ɓe directeur on haray hiɓe ton siko jonnowo ko muudo on hiɓe ton siko jonneteɗo on tigi kadi yo yaw windo inchallah fo en ettay hamo ɓe wawa hettude haqqe hum muɗum kom haray a partir de wano hande ni haray inchallah muudo wawa yaltinede ko ɓuri sellugol kon e konguɗi karamakoɓe si tawi kadi ko laaken ga haray o ardi o waway tawgol men ga siko noor kadi o tawray men ton si tawi ka téléphone kadi ko noddi haray o waway inchallah o hendade haray ɗi référence ji ɗi numéro ji téléphone jonnaɗi ɗo ko si tawi joni a noddi numéro an on haray hendaki ɓay wonde haray no satiri haray nodduɗiɗa inchallahu musidɓe julɓe tedduɓe mi mara hay goto mara ko wawi yo yoɓude kono Allah no mari ko lannata yo Allah yoɓon ko ɓuri moƴƴude e joddi haray mi tentinayi ɗo du'aji fi musidɓe meɗen nawnuɓe seeɗa ɓe ɗuuɗa kono ɓen ɗon be toɗɗoɓe ko Allah ini ɗon malaika ɓen fof no titto o watti ɗon ruhu on ko jibril ɓeɗo en toɗɗotoɓe ɗen jogui bandirawo meɗen goto haray wonɗo e nder Canada mi ala wolde inde makko haray inchallah ko mi yahuno to wonno teddugal molnagal himo jogui soñdia seeɗa haray mo tori en duwa yo Allah on dikkimo si ɗum ɗon feƴƴi ɗen jogui kay niniraɓe meɗen bandiraɓe meɗen patiraɓe meɗen kadi hayya nene galle ɓe sella moƴƴa inchallah mi tori Allah subhanahu wa ta'ala kanko jogi cellal yo Allah okkuɓe cellal ngal o okkuno annabi ayuba hara kono yawiri e kono newori kadi haray mo woodi fayɓe buy kadi tawata ko nawnuɓe e sonnaɓe buy jogiiɓe probléme hara ko fi jinna hara inchallahu yo Allah on ittu ɗum ɗon ittana kala nawnuɗo nawnarde nde janɗi nde fanɗi yo Allah on sellin fo ya rabbal alamin mi darnira yewtere anden yo Allah on hollu en timmode lewru ndun o newnana en kay o tawna en suumayeje ɗuuɗuɗe kadi wondude nafa e barki hara o jaɓani en o yaafo mawɓe men faatiɓe ɓen fuu wondude kala faatiɓe julɓe enen kadi yo yaafo en so ƴettita en kala ko ɓe faljino yo Allah o yaaforɓe sabu yurmede kala ko ɓe hawrodirno e sawaba yo Allah waɗu aljanna geɓal maɓɓe enen kadi yo Allah on funtin e keeci meɗen ko du'ano en ñande laatiɗen fureji wa akhiran sunna katiji iwri cenɗe foppu kadi jawle nafakkaji woɓɓe har hay wawa ka nodditede jama on foppu inyomen weltanmo be ka nawri sunna kati site ka meɗen nawra siko ko ga nawra kala naɓanɗo musidɗo muɗum sunna kati fi sabu jokkere enna ɗaɓɓugol baraji kon e moƴƴere ko woni e ndu lewru ɗo kon yo Allah on okkumo ya rabbal alamin rabbana atina min ladunka rahma wa hayyi lana min amrina rashada inchallah si jon jango jaɓi jango ko honɗum yewteten ko ñawore fi iidi on e ko honɗum e honɗum yowodiri e fi iidi en yewtay ɗum ɗon jango ka page meɗen Facebook laawol kisal ɗo haray inchallahu e 17h on haray ka page Oustaz Saïd Sow haray inchallahu jango diina kan haray en yewtay ɗon
après ramadan on ko honno goɗɗo haani comportorade. Mi fillito 19h jango ko yewteten ɗo inchallah ko fi iidi on ko honno juulirte confinement on hino woodi. Hara inchallah non ado ɗum ɗon e 17h00 heure de Paris en yewtay ka page Oustaz Saidou jango dina kan ko yewteten non inchallahu ko honno goɗɗo haani wonirde si tawi Suumayee on feƴƴi. Turki Allah yalla tawne en jango hara ko ɗum woni ko hilni ɗen ko wonno ɗo ko musidɗo mon Abdallah Diallo Bruxelles. Mi salmini on. Wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.